Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat baka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ka All Meghalaya Futsal Soccer Association hakasngi palai jong ka kendai terik umnai jileo arajar arpuar kalapin ko buram ye ki rang bat ki thai yele kai futsal ki balayo ban mi khmat ye kri India hak lempung yele kai Indo Nepal Futsal Championship kabalalong hakari Nepal nado ka arpu kendai terik umnai jemmang arajar arpuar bat kabala kutno hakalai puwei terik umnai jemmang arajar arpuar. Hagani ke lempung yele kai ke kinhon jong ki kinthei kala yo ra ye kanam ladu haga jingye kun final da ka bapenlim no ya ke kinhon yele kai jong kri Nepal da arko la iwei kan ba ke kinhon yele kai jong ki shinrang kala sha remno ha ke kinhon yele kai jong kri Nepal da arko la no haga jing penkup buram ya kini kinong yele kai shinrang bat kinthei kabalalong ha Shillong Press Club Shillong le don lang UMLA jong ka Mawson Ram constituency uba Himalaya Muktan Shangpliang ubalalong kumukongsan harengkat ka jing sakhilang jong president ka association uba Samuel Hasha bat kinong kitkam Pawan penting siapa bat berfauru harbai David kaneka history kan siapa kaneka All Meghalaya Futsal Soccer Association di ila ya kendu bat uni ba BD Burma uni general secretary juga neka futsal ka India di haka juga poru dari general secretary juga neka Indian Futsal Federation di ngalaya kendu bat ngalaya full bat ngalak tho ya ka application letter nak bentak ka affiliation haka kendai tarik benai August arajar arfuwe but bangin yo ya kaneka affiliation but kaneka ISFF te kumtahi ilayo ya kaneka affiliation haka kendai tarik benai ba kendai arajar iwe ya ka affiliation but kaneka Indian Soccer Futsal Federation dengan sokman hadu kata-kata ba ngidon ni long ka representative ya kaneka federation na kaneka jilla ka jungi te kun ha news nambal ada o benai Desember ngi la yo ban le kai shathi chapo Gujarat haka 13 Senior National Futsal Championship 2021 nado aku tarik hadu lai ko tarik Desember arjar iwe bat kajaka kalong hangti hapo SGBP Sports Complex hapo Ahmedabad hapo Gujarat ka jala Gujarat kyo thaptang sigol bat nakaleng joka jala Meghalaya kilayo thap adu khatsau gol te kata ka big achievement naka jala ka jungi ki player ki bala likai ban represent ya ka jala ka jungi te isokman adu kata-kata but dakaba kilayo ya ketika jing achievement Silvius ulayo ya ka best player ha ketika sini but ini fragrancy riwan badai nang thina podoba iyo ya ka i Solina Java badai nang thina po Ribhoi district iyo ya ka best player ha ketika sini Bhopal Madhya Pradesh kabala pelong daka Indian Futsal ke Indian Futsal ka ISFF kabana do arkulai tarik adu arpundur tarik ya ka coaching camp hakte kesni la syajit tu abandon nong tengah man kupar nong beri silvanus dengan mandilot hasha bat chanes camp lendo marshalo te bat nakalang juki thai ki la syajit i visa mukti bat i fragrancy riwan te hakaju kapor haka arpundur tarik kine kiju hi kena ke la syajit man represent ya ka India syapoka Indo Nepal International Championship kabala long hapo Pokhara te hakatai kajing lejale naka leng juga ri India hakabai di bat ki shinrang ki la poi ka final ki runners up but nakaleng jo ki kentai pat ki la job biya katai ka
ya ketika championship ke ba long apa pogara te kane gare ka jingmen ka ba khaw ya ka ri hi bar opoi bat kham tam ya kane ka jala ka jungi te ki balayo yo best player ha hangte hapo pogara hapo Nepal de Silvanus dengan bat ini pregnancy di Silvanus dengan napo Porkado napo West Khasi Hills bat i fragrancy riwan badai nang thina po lauba iyo eka best player hangtei hapo international championship kabala long Nepal hapo pokara tikini gede ki big achievement ka jungi but naso kamen hadu kata ba ki khana ki jungi kila yele kai ba man wanra eka ka nam ka burum nagunta ka jela ki jungi joka neka national futsal kila pan mana man organize ya ka national championship hamne hapo jalla ke jungi ha une upnai ban wan lakum no ha kata yo ka bakhatu jong ne Julai te ngikarman scam rengkat jingnya trilang jong ki player ba nakaleng jong ka association bat kumjuro nakaleng jong ki parlok parjor jongi ba nginyo man pelong ya kaneka national championship ha kaneka jalla ke jungi Namar ngimpat julong ngimpat ju organize kum gini ki national championship akne ka jala ki jungi mar ngi lack of shibun mo ni duna ka bay david ki infrastructure nadong sedong hi ka jaka sa ki e baro ladangi pelong ka national championship ngidon kami ki khna bakin sa ngidon kami ki jaka ki babiang bakin sa namar kin warna ki ki state te kasyam jitom bhayang ngiru wala kataru ni bu ka jikarman scam bana kaleng ga jungi ngelak man organize ia ketika national championship under 17 boys and girls hakne ka jela ki jungi ni superman scam ia kata rengkat ka jingi arab lam ki perlu bat kinong mi khmat ki jungi te hakaju ka poru ngapan benaru ba naka ngin sa don ka Indo Thai international championship kapan long ha Thailand ha po Bangkok ha ubnai August ti katarik ka ba tikna ti ngin sa iyo try hakini kising ki manwan bat nga katman scam let's say ba nakaleng jo ki khna jungi na ka jalla kin sa yo ban select ban le represent ya ka rin ya hi bar ko we sha na no shulong tam ni way ba shu one represent kum unong mi khmat jong ka constituency ha andre habang apoy hamni dak dakaching so comment kamun sim jonga banga yo snow ya report na iba Samuel ka report ka ba kilai shitom hakini ki stem balade ba kilai yo bon ki medal ki trophies ba ki elek man yakun shabar jonga jala kambun sin ni ngim itu ba ngim tip ba kini ki kon samla jungi kile poi keleng ya kari brokowe bat shabar kari bat kila pen sarong ya ke jela jungi shabar jong kan ni ke jela jungi ngadap dari yung sarong ya pi ki kon samla ki bayale kai ya kani ka jile kai futsal oi ka jile kai ka long ka badang thamai kambun sin le se Kibriyo kimpat sungtu bah la kadai ka football ne kadai ka futsal te ngangi ba lengba ki news channel lengba ki pathai khor niyo bangin kham create ya kata ka awareness haki kun samla jungi ba kindang wan shmat shushu banya shimbenta akum kini kijingi lekai oi kajing trishtom kadon kam ka disiplin kadon kam kajing minat kadon kam bat nilai ui hakajing persyang kebarit jong kani kaseng kelala bahkan sei kini kunsomla ban wanra kat kini ki burong ki bangi ui mat jongi kini ki trophy kini ki medals kumta teter ai kuble kini nong kersyang jong kani kaseng ya kiri orang ba ki wedon benta ban kersyan dak kapisa ban kersyan dak mesim
Batru ya ki kemi ki kpa jong kini ki kon samla jungi baro. Ki kemi ki kpa ki dei ki rishot ya ki kon jungi. Ki kwa pa ki kon samla jungi kindang jet ya ki jile kai ki ba per ki ba kham pla bat ki ba kham yo nom hak jingi le kai. Ban yo kat ya kata ke buram ha ka international level ban job ya kini ki kentai nasu ban ai kuble kerpang but i khamtam ya itu ki best player shinrang bat kentai na ai ya ke jing kuble pi but ya ke buram ya ke jing kristom jopi kitbong ba hakiski ki beno abang ya sngo ba katakan national tournament championship ke bandlong hapok megalaya ha ki benai Julai ni kermen nakaliang jongi kung kinong ikhmat nakaliang ke sorka naka sports department barok ngidei bangin kersyan lang ya kane ka association haba kawanra kat ya kane ka nam ya ke buram ban pelong kat ya ke national tournament hang ni hapok ke jela jongi na kentu ya ke sorkar bakade ban kersyan met bat mensim kenang ba ninang yo ban sei shu ya ki kun samla na kane ke jela jongi. Wan Meshisha. Rahul. Kamra. Amanda noknya. Sini.